Pamiarso Bali medarbe makudang-kudang gaya seni lukis. Silih tunggilnyane lukisan kaca stil naga sepaho buleleng. Ring desa Inucap pemekas dusun Delot Margi. Wenten studio seni lukis kaca duensang sane sampun sede. Ketut Santose sane pinake silih tunggil pelukis kebanggaan buleleng. Maka sami karya ring studio punika sampun kewarisan majeng Okan Dane Made Wijana. Indek Kapurwan Seni Lukis Kaca ring desa Naga Sepahe sampun wenten sadurung kemerdekaan Indonesia. Pamekasnya ne warsusiu 1917. Dawak punika silih tunggil saudagar wayanitya marencana ngaryanin lukisan kaca antuk gambar anak istri ngangge kimono. Nanging dane nenten uning sapesire sani pacang katunasien ngamar Inucap. Selantang pemarginnya ne ketut negara utawi sane kata kesengguh jero dalang dia kapercaya ngaryanin lukisan kaca skadi pengarsan wayanitya. Raris jero dalang dia presida antuk ngaryanin lukisan wayang kaca antuk prasarat gambar anak istri ngangge kimono mangde kaslehin malih. Risampun cumpu jero dalang dia raris ngaryanin lukisan sanema patitis Arjuna Wiwaha. Ngawit saking pamargin Inucap ngelimbak seni lukis wayang kaca ring desa Naga Sepahe. Jero dalang dia raris ngelimbakang kuagedandani majeng Iwayan Sangre, Okan Dane Nyoman Subrata, Ketut Sekar, miwah Ketut Swambe sani sampun sede, raris kelanturang oleh Ketut Santose sani sampun sede, ngelantur Made Wijana, Wayan Arnawa, tur Kadek Rusdiase. Wayan Sangre wantah ngwarisang kuagedan Inucap majeng Okan Dane inggih punika inyoman netep, miwah Putu Dane Kadek Suradi. Selami kalimbakang oleh Ketut Santose sani sampun sede, lukisan kaca sayan kaloktah ring tengahing krama. Tias punika dane katah nyaringin pameran ring Nusantara miwah dura negara. Lianan punika kuagedan Inucap taler sampun kalimbakang ngangge lakaran botol, toples, gelas miwah sane lianan sane melakar saking kaca. Dane nenten purun nguah corak lukisan klasik sane nyeritayang puayangan ke seni lukis modern kontemporer. Nanging perjuangan Ketut Santose ring sajroning ngrakse kesenian lukis wayang kaca khas desa Naga Sepahe puput. Santukan Santose kecelakaan lalu lintas sane ngawinang dane sede ring warsa kali-tali kalih likurne lintang. Sepeninggalan Santose, akeh sane narkayang panglimbak seni lukis kaca desa Naga Sepahe nenten side ngelimbak malih. Nanging Okan kaping kalih Ketut Santose Made Wijana nepasin penarkan Inucap. Dane lulusan sarjana pendidikan seni rupa ngelanturang tetamian leluhuri. Wijana taler pindah ke si tunggil pelukis sane ngaryanin corak lukisan ngawit saking klasik puayangan corak modern miwah corak kontemporer. Dane taler ngelimbakang seni lukis puniki majang generasi pelantur nyani. Komang yudang uning ayang.